Ka Joint Action Committee Master Role Workers Union hinne kasni ka arpu pratarik unai wiang arajar arpusan kalalet banbo da ka jingtho shu menteri rangba ka jela ukonrat sangma ban pinsngo shu bana kalyang ka union ka kwa bo on khotno shakami jong ka jingekren halor ka ei karai ka ba kilade ban shim dang haki khindiat sngi ha ka jingelang kabla long hamadan malki Habakren Kilat Pathai Kubor, u General Secretary ka Union uba Bamperlang Lingdem, ulo ong ba kum ka Union ka angnut ba menteri rangba ka jila un khot yaki banyakren, halor ka jing e ka ba kum kinong tray master role kia kindu, kamtam habayade bat ka jing siu ya ka floor rate ka ba nadu ubnai risau arjar arpulai bat arjar arpusau, lembat ka kerta syong thad kandai bantam ya ka ndriu pusan snem, lembat bansiu ya ke EPF fund kaba day hadien bekila syong thait na kakam lembat kiwe kimat. Nalor kata kila ong balada menteri rangba shim kia ya ke jingpin sngo nakaliang jongki kum bakila deb banrai kim bansi ban pinlong daga strike kaba hadien ke shpho tarik unok pra. Ndai ganu no bangiwan isu kawan mentasi kalau baik kawe kamat bangiwan bu ka appointment halor ke bagi rarai hatu kasni arpo artrik madan malki halor ki isu bagi dawa mentasi wan bu ka appointment bu siam te lanu ngin yo inte ban increment ba usiam ke bagi rabu ya kini ka memorandum haka office copy jong amin ha office jong siam te ngatai usiam un sayo ini ka memorandum jongi ba unsa puli bat sen ni increment ba baro khat ni nong tray jong ke mostrol mo nakadi all over meglia increment ba usiam un skap ya ke jing dawa ka jongi ba un khat no sakamit jing ekran haswa ka sipotrik swat sipotrik kumingra kran ha po apartrik ada omdan kanu ka jing ekran swa ka sipotrik mut kandan kan nila rai ru ba kandan ka jing ya song straight men update kumang da omin pe mi christmas apo kabar sekretariat yang saya kerman di usia mun skap ya kayak yangi kibaret baun kran baun pet ikini ki isu baro te kita hi long ke kebangi wan mentasi kimat kide luar kimat kidon away kede ka florid ba pending kede ka pending bikin parsio kede ka florid from October 2023 to 2024 kata kede banikong baki idawa baki de bensil te kabar kede ka kertas song thaj kamde ban palat ya kan repusan kumba kila nilai kran ba kanumde ban palat ya kan repusan nomor gidan ki department mo munisip kran no kila bailit ya ka order jong governor bu sign ha ajar khandai deh ajar khandai ka nomor bu la sign ba kande ki bestri kum mastrol kimde ban palat ya kan repusan snam gidan ki department ki bala pensiong no mo ni kum kata ngi iwan dawa ba ka government kan pet ikini hi in dawa ba ikani ba government governor ba ai mo ka jingbet ban chong that 100% snam te ka balai kadai ka EPF mo ka employment provident fund te bikin seo mo yan yangi da dan ka jing chong that mo kan dan ka jing mentoi nomor ba i kum ki mastrol kimdan ka da ki chong that kimdan kanu ka jing yo nong kalong bu chong that no kum tu te ngi dawa ya kita ki benefit bat ka we ru kadai ka VDA mo ka VDA ka bakla pen kut no hubnai Oktober deh Oktober ikwa bakan pen jaj bet kum ka jaj kum de bangan sakut mo mar kum ki ong ba tin bakla herdor kamar bam ndrei haru mentah kum syukran no kanunu kamar bam ka pat her tengi dawa bakan pentrai kam yang biang ke VDA ni ai por potrik kamut ba kumang larai ka at partrik mat bubun balang larai ka at partrik bangin ai por potrik wa bun khat yangi kamit di kran kada kamdan kanu ru te ngin sarai dak mui kalong ba kajing li ai jongi su he bu siam menta udang bun kam plus udang i kum hinius bing i udang dan cicipura mo minum yo ban yo ka appointment kam li busuk te kaling jing ai ka appointment du menta si bat kam mandam kalong ka bon pet bon khat no yangi kan long dadang ibu dang ka appointment un sim sting dadagi ai ka mandam hojo apor te murka un sim khyai kata kan